Hoi nore tiwi kua mana I a kai whakawā Atkins o te kōti ārohe o te papa I Oea. Ngā whakapai patu tangata e rua I uhia rā ki runga I a Philip Taueki. Engari hei tā Taueki, ka mahi pērā noa ia ki te maua no ia ia he tangata e tū kino ana I te roto o horo whenua. Nā, kaya Joe Glenn, ngā whakamārama. Ko te tikanga, koini te rā ka puta te whakatau a Tiati Atkins ki runga ki a Philip Taueki mo tā hara patu tangata engari aware ake. I acted as any other owner in that lake would have. Ko te whakautu a Taueki I puta te riri iaia I ngā mahi tūkino a Tauiwima ki te roto o horo whenua. He uri whakaheke a Philip Taueki no te iwi o mua upoko. I hāmanitia ai I te tau 2008. Mō tāna tū tangata ki te tiaki I te mana mo tuhake o te roto o horo whenua. Well, after today's result, I believe the wrong the wrong person was in court. The real criminals in this case regarding Lake Horowhenua is the Crown. I karangatia e Taueki tētahi hui nui mo te roto I tērā tau. I, as an owner and a member of my tribe, went down to stop the illegal activities that were going on down the lake, and instead of arresting the criminals, the police arrested me. Ka hore te kai whakawā I whakai ki te whakātu mai kia whiu o ana whakaaro mō tēnei take kai mua I aia. Ko tāna ke kia whiu Taueki, me hoki mai no aia ki mua te kai whakawā a te 25 o ngā rā o te marama e tū mai nei. Hei tawara ka tau te whakawhiu a Tiati Atkins. Joe Glenn, te karere.